Bamba umthetho usigebengu naliphoyisa. South Africa ngiyanibingelela, igama lami nguSibusiso nguMashiyane Wasithole. Ngidabuka le endaweni zasemKhanyakude, ngisenkosini uMdletshe eMdletsheni, wahlabisa esigodini sasempanzakazi kwaqubukana ngomhlathi. Kanti-ke ngane zakwethu, uma ukuthi uyaqala ungena le-channel yethu, sicela nje ukuthi usichofozele usubscribe, uthene on ibheli laphana ukuze ku-YouTube akwenze i-VIP, ukuthi uma ngabe kukhona sikuphostayo besiyatshela ukuthi kwenzakalani manje kwi-Mashiya Media Production. Kungangithokozisa-ke lokho noma kungasithokozisa lokho yenze wethu. Bese ngishilo igama lami uSibusiso nguMashiyane Wasithole. Kanti-ke mina ngumfowakacelemba nembazo, umfokanogwaja lwezikhondlakhondla bade sokulala ngisowethamela, ngu-4x4 ibhaji yashela kanye idonsana namasondo lodesi umhlane igade lihlulekayo. Yitho Jobeka Amatshana, yitho Umthembu waseGobasi, yitho Umsongo insimbi ayibeke ekhanda amagwala ezombalekela. Umzukulu kaMpungazana-ke mina. Ngane zakwethu, ikhona indaba indiza enkundleni zokuxhumana eyayo leyo ngane ethiwa uThamara u-Ayanda wakwamzimela. Kuyinkulumo eyibonakala zigxeka izenzo ezingezinhle kubantu besifazane, imi esayidini lamadoda. Kune-list-ke ephumile njengamanje yabantu abakhishwe yilokhunjani i-Ladies House ukuthi bazo-unfollowa ngoba basapotha iy'nkulumo zikaThamara. Abanye babo sebexosile, abanye babo bathe azilimi ezitsheni, abantu abanjengomthandeni, abantu abanjengomzukulu, abantu abanjengomenzi kanye nabanye abaningi. So insizwa-ke siyazi idume kakhulu laphana ku-TikTok, italapha into ongazi uzoyibona, igama labo Max Mfokamakhanya. Ithi yona ivele worried ukuthi ingakwenza kanjani lokhunjani i-Ladies House ukuthi kubantu abazo-unfollow besishiye igama layo, yabo, balishiyelana igama ukucela belifake elistini labantu abazo-unfollowa. Ithi yona noma unfollowa uzofike uziro kodwa okusalayo yena uyi-Team Thamara, futhi yena umholi oqavile kwi-Team Thamara, kusho uMax Mfokamakhanya. Baningi-ke nabanye asebexolisile futhi ngalesi senzo, abantu abanjengonsizwe njengoSkhinkili, abantu abanjengoLazaro, kanti ezinye insizwe ethe ayilimi ezitsheni bahamba zosasincenga. Kanti ingane zakwethu-ke ningakhohlwa-ke ukukhomenta, mbeke umbono wakho siwuthatha, phinde ushare le video ukuze beyibone abanye abantu. Uma nginganibangela umsindo kakhulu, nibangele isicefe. Nansi ividiyo iyalandela. SingoMakhanya sekufikile emadlebeni ethu ukuthi kuneqeqebana longqathu, kuney'febe nonondindwa ey'shoda ngemsunu, eselithe lahlangana lenza i-list yokuthi akube khona abantu abalandela uThamara noma abasaphotha lento kaThamara ekumele ba-unfollowe. Ngibonile-ke ukuthi ngibe nebhadi-ke kwi-list yokuqala, ngathola ukuthi igama lami alikho kulabo bantu abadinga uku-unfollowa ilabo ngqathu bey'febe, okwabantu besifazane kanye nabafana bakhona. Onke nje lamaxoxo lawa axokozelayo iy'febe lezi ey'melene neqiniso nonondindwa. Ngibonile ukuthi zihlangene laphana zithi zenza ama-lift anukuthuvi okuthi asi-unfollowe. Ngathi uma ngithi ngiyabheka ngangalibona igama lami. Ngifuna ukunitshela-ke ukuthi ngisunionyoko, angiyifuni i-following yenu. Ngicela ni-ede igama lami kulabo bantu abakwi-list yokuthi nifuna ukuba-unfollowa. Edani igama lami lapho ngoba angeke ngifolowe imsunu mina, ngeke nje ngifolowe imsunu. Mina abantu abangifolowayo baqaqekile la emakhanda, iy'ngqondo zivuthiwe. Bavuthiwe abantu abalandela inkunzi emavava, bavuthiwe abalandela udinsidindi lize ukudingiseka kwesidikiselo sebhodo elikhuluma kuhlatshiwe. Mina ngilandelwa zingqwele, mina ngilandelwa zinkunzi, angilandelwa ile msunu eniyona. Omanuka indunu, angilandelwa omanuka indunu mina. So please ngicela ukuthi nisheshiseke, ningi-unfollowe, kuyanuka nje, kuyanuka, niyanginukela, ya.
Kuzosala abantu mina abangilandela ngokweqiniso, hhayi lamasimba eniyiwe. Uyabona? Kuzosala mina abantu abazwana neqiniso, abantu abakwazi ukuhlukanisa umtalabho wami kanye nobuhlakani bami. Abantu abakwaziyo ukuthi emtalabhweni wami engiyitalabha abantu bakwazi ukudonsa i-wisdom phakathi, bese begeyina kuleyo wisdom, bahleke behlekiswa umtalabho. Mina ngizolandelwa ilabo bantu abanjalo, iy'ngcithabuchopho. Mina futhi ngeke ngilandelwe zifebe. Ya. So wonke la madusha nonondindwa abase-ladies house nayo yonke le nxokonxoko yamaxoxo egcwele la ku-TikTok, ngicela please ningi-unfollow-we mina. Mina ngu-Team Tamara futhi ngumholi lapha kwi-Team Tamara. Mina ngumholi oqanda ikhanda kwi-Team Tamara. So ngicela ukuthi umuntu omelene neqiniso likaTamara asuke nje eduze kwami, asuke eduze kwami, ahambe ayogeza umdidi, ayeke ukunginukisela ngesihlalo. Ya, bekuthi nje angimtshele lokho. Tete, sono, ngiyangidakela.